Ako Madam Hugasi Honorine, Komini Ampamata, Fukutani Ampamata Centrale. Le ti voalohany teniko zany misaotsy ny fitondram-panjakana izay nanohagna anahy momba Siharea. Fa izahay maro ty volana taay isantaogna. Fe amizao zahay tena mahazo tombo satria taloha zahay hektara raiky avao ty vita ay noho tsy fampea ty volantagna ay. Ka amizao zahay nahavita be raha hinany zao 10 hektara ty nivitako satria nitohana ny fitondram-panjakana. Ka maro ka ty vehivavy manahaka ahy nahazo tombotsoa, ny karamako nandraraka, niava, mbeo ka ty hagnombotsy azy, ty handrofotsy, ty hanongo azy na fa asaigny reky hapike. Zao aby tombotsoa azo ay. Ka zay zany ty mahafaly anay faly zahay eram-po eran-tsaigny. Satria feno aby zay nitany ay, hahavotsy ty fiaigna ay, ty ana ay, ty ankohogna mariny anay. Ka de misaotra ny mpitondra fanjakana, Andry Rajoelina président zahay vehivavy ny kominy Ampamata zay nahazo Siharea. Tsy nihita ay zao sady tsy fanta ay, fa iye ty nagnazava nidigna toy ama ay nagnambara ty tombotsoa izay azo ay hinany zao. Tsy nihita ay zao naho tsy Madamo Vola. Tena midigna ma ay aty amy fokontany mihintsy reky. Iye ty magnazavazava ty momba nahatrava ay Sihareagna io. Fa zahay naho tsy maro ty projet atoy ty raha atoy fa iye tsy fanta ay naho tsy midigna ma ay amy fototsy atoy.